Kaya pagkat panapon po kay kaywan. At yuta na po king kalimang aldonin kay katampon nobenang panalangin, king kay katang patulunan balen at parokya i Santa Monica. Talakat na po makiabe king dalita pamuklat. Siklo, tamo po. Ginuubusan mawari po ng labi ko. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king ipa at king anak at king banal ay Espiritu. Kapanisyan, itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan,
paning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalimpitan ko. At ika naman impalsintan ko, ketang anggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Ulinin din dahal kong kasalanan, ama kasumami karing mal amata mo. Makasakab ko karing mal abitis mo, ani kong sisising manyawad pakalulu, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Ulimbalo kong matalastas, king ika kapilan man, e may isakwil in pusong sisisi at magpakumaba. At ulimbalo ko naman ping ika, king pamaminatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ae mga intuliran, ulining kialandan lub at kapaliwasan. Anti mo impamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica, alang-alang kimasapsap akedunan na keko, at alang-alang naman kindakal alwang bibu na king ulira. Magdalita ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa kaku, ing patawad king sabla kong kasalanan, at yadwan ko kaya ka kaniting nobeno, king pamaminatan ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlub. Panyawad ko ngan tawad kaya ko, at nga ko king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pamikasala ko kaya ko. At tatanto kong matibe, na miyuman mikasala, king kasopana ning kaya kang malagrasya. Pagkalam mo sa ako, ing pamagparating susuyo kaya ko, ang king kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ko, at king malmong grasya. Akal manda kang akit, ampong nabangnan, kayan kinigayo, kaya benin Diyos ipat espiritu, mangga king alananga, yanasa. Panalangin ni Aldo kan Santa Monica, itangan po, maligayang patulunan ding Indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning imunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin. Iniming mayumong pamagdebosyon, daraw mikeka, iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pongpenganak, ameng waglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo at katubale pa, king akalaro mong pamanyapat king kabanalan. At ayumuit mo naman, insinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganaka mo, kamon loob, at kapibabatan. At Agustin naman, apan ako miya naman alub, kinlugod mo pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat ting mulalande ding metobalayan, ing pibale-bale mo. Ulining karatunan at pamiyaga-agayo. At uli na naman ni masanpot mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka, malugod ming Indu, baligdan mo naman sa ding pibale-bale mi, at katubale, banakeman mo dumatun, at mikakasundu, at esangan may human, itang karatunan, ang masakit ng penabilin kaya kata, ni ginutang Heso Kristo. Yapin, itang karatunan, apepakit mo kaya kami,
king pibale-bale mo. Panyawad mo kesa, ketang ganang kang bininyagan, abinaming kami istilan king bieti, kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makayama kang Yesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, ay antiging mga latilapat, malalagwalang amuyutan, inyapin mo in demonyo, pisasakita nung siran. Daptan mo sa king ela mauwili, king kaparangalan akapadang bina ring kayanakan. Nune miela sa king ikalarong takot king Diyos, apanibatanin tunay kabyasnan, banting upayang king pangabiyaming mikakasundo, at misasanloob keti, apalaran ming miyabi-abi mo namang kayang banwa, anti mo ing pamiyabi-abi yung ini, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanangga, iyanasa. Panalangin king kalimang aldo. Kapibabatan ng Santa Monica. Itangan po, maligayang indu at santungan ming Santa Monica, ulinawari po nitang kapibabatan mong alang sumbat-sumbat, inyang piyakwan mo ing kabugnutan, kapalpimuan at karinatan ning asawa mong ipatrisyo, at inyang akit na kang maraton alub, ae bulad-bulad, king sablang kasakitan, ade patana keko, banasang ayaligwat, ing karatunan ning isip mo, mi bule-bule yang manine, akilala na ing kasalpantayanan ding bininyagan, inyawad na ing grasya ning Santo Bautismo, at pepabinyag yapin. Pagamo-amo mi po keko, king panyawad mo kesa akin Diyos, kaniting masampot a kabanalan, abinang kaministalan kaya kami, king bieti, baming apiyaku, ing katalabiran at kasungitan ning parang tao, at anabang nanmi, sa ing hanggang kasakitan, amiras keke, king bieti, magdalita ka sa indong malugod, pakirasan mo sa keke, ing grasyang itinan, pati na ingyadwan mikiko, kaniting novena, nung makaligayo kin Diyos, at makakayap naman kaya kami, iyanasa. Ngini po sa bilantala ng grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ng panalangin ng kaya katang patulunan, Santa Monica. Ipami at yubanwa, misamba niya nagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuman in loob mo, kaya tisulip antibanwa. Bapong Maria, mipno kaking grasya, ing Ginoong Diyos at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbungan na ningatsan mo, Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu, ipami at yubanwa, misamba niyo nagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, may pamintuan inlog mo, kaya tisulip antibanwa.
Bapo Maria, no kaking grasya, ang ginong Diyos at suki ko, ruwan ka rin sa blang babay, at unya pa naman, imbongan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldo, itangan po. O mapamakalulon Diyos, tulad ring balungkot at biyading manalig kaya ko. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, dindakal aluwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak ng San Agustin. Pagkalam mo sa kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisa minaman sa ing keking kasalanan, at apakirasa minaman sa ing patawad. Uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, kambe mong mabibiya at manibala, ampo ning Espiritu Santo, iyan sa talakat na po para kindalit ka, Santa Monica.
ginagyon ng ipampo ng anak ang po ng banal na Espiritu. Amen. Luklok na po sa guli. May pagat panapon po pasibayaw kay kayungan. Alay po'y Kuya Paul, anyapin po, alilang kaya po kano sa guli. Uling may ngolektala pong ticket king Vicaria. So, kaniti pong kalimang aldoning kikatampong nobena, ing gaganakan tamo po at pigugunaman king making biena ning kikatampong patulunan ni Santa Monica, yapin po ing kapibabatan ng Santa Monica. At makatudya po king kikatampong general team po ngini, Santa Monica, yang minyadsad king kapibabatan, eya misagad. Kaniti pong aldo, metong pong ima, ing pasibayo, pakiramdaman tamo po at albayan, numakananong ahakit ne po ing kiyang sarili, bilang metong ngay ma, kalupa na pong apong Monica, bipmuya king kapibabatan. At pauli na po ning kiyang lugod, karing kiyang anak, king kiyang pamilya, eya po tatabili, king panalangin na king Diyos. Pakiramdaman tayo po. Ako po'y Rose Lising, Lagundi, Mexico, Pampanga. I'm 63 years old. Yung kapagsawa ko po kening Lagundi, Mexico. So, may anak kami pong 6, 4 lalaki, 2 babae, kambala po rin. Bilang ima, kung no karing kepo, makanano kepong akit, yung debosyon ka nga Santa Monica. Unang-una po kasi kinasal kami Santa Monica, Mexico. So, totally po, ko naman po talaga balo yung kwento na ning Santa Monica. Pero, as in po kaya kami kinasal. So, madalas ko po kaya sisimba. Hanggang na po kitang pamilya ako, may kayanak. So, dinalang ko pong problema. Kasakitan. Hanggang po kitang kaya ko po hinalay ang problema ko about king anak. Lalong-lalo na po king asawa. Sorry po niya. Kasi po, yung first time kaya po dimdaming istorya ng Santa Monica, kapiastan na po ito, makarelate ko po king kwento na. Kung ano yung puwendelanan ng Santa Monica king asawa na, asin na ako po alos makanyanyarin. Akong makanano na pong turing ng asawa na Santa Monica, ako din po makanya po makanyan. Nyay ko po balo. Makanano kaya pong nataguyod din. Anam kong Santa Monica po, metong yung kay anak na. Pero inyad kaya po kaya itang katatagan bilang ima. Mabayat man po ikwento, pero totoo po ito. Hindi lang po. Kanya sorry po kung masyado ko pong emotional kasi masakit yung pindelanang kasi metong kontra 6. So, kaya po yung pepaboran itang 6. Pepaboran kaya po itang metong itatangda. Pepray ko po kan Santa Monica na iya po yung bala king asawa ko kasi eke po ag yung itulid itang malina. Di nga na ko po pula paboren. Anyadyaran ko kaya bilang inda, bilang ima. Di na ako pong katatagan, halog. Tatag na panampalataya. Tatag bilang inda, geng ka kung ano. Sana po alampasan ko ini na malaut ko po ken tukso. Kung makanano kaya man po, dala ning 6, ala ko pong kapanintunan.
Bagamat yung asawa ka tinyang obra, pero as in, sinet aside na kepo. Tinggap kepo ito. Basta pananalig ko mo po ka Santa Monica, palagi ko po sasabihan kahit ang katatagang ko. Di na akong tatag, panampalataya. Ay ko po magkamali, ko po mali siya landas. Pati po karingana ako. Inalay ko naman po kaya. Minsan Eldo, nagising itatang da. Na iya pala yung responsibilidad, dapat gampanan kaya kami. Anyanyaran ko po kaya ito. So, nilabas po yung panahon, sabi-sabela pong may garaldingan ako. Kataguyod ko naman po hanggang sakripisyo yung maragol. Bagamat ingana ko, metong yung mayari king college. Di pong mitagan hanggang lapong high school. Ang pong king wala pong course na king vocational course. So may sipag la po. Dita ka sipag, dita ka tiis. Saup-saup naman po hanggang king mga ragulla. King sa kasalukuyan, medyo migising po bagya ay tatangmi. Balo na po itang responsibilidad na king pamilya na. Bagamat makaba man pong panahon, hindi lanang ko kaya. Ko po binitawan ing pangabilang inda ko karela ang pong bilang asawa. Never ko po inisip na magpakamati ako, yung problema hindi lanan. Never ko po inisip na lakwang kayong asawa ko, kayong binyin ng problema karing responsibilidad ko karing anak ko. Ko po inisip kita uling inalay ko niya po kang Santa Monica. Yung gana-gana kong pupusanan na problema. Anya pala, siguro, tininan na akong pagsubok. Uling, iya pala, makanya niya rin delanan. Pero masigit pa siguro kindelanan ko, indelanan na. Anya, pasalamat ko po maragol. Ako po, minaliwa pa ng palataya kaya. Ay Santa Monica, metong yang imang minyad sad king kapibabatan, iyo may sagad. Santa Monica, kaya kaming katulunan, panalangin mo kami. Pengaring babae, alay pong sukad, ing lugod na para king kayang anak, malaos, isakripisyo na po yung kayang sariling tula, alang-alang po king kayang anak. Iya po yung maging inspirasyon na kay Santa Monica, king kapibabatan, iya po may sagat. Ngini po sa tala po din kaya katapong pasarili, para king banal a misa. Din pong mag-offer, kaniti pong kalimang aldo ng kikatapong nobeno, din kikatapong catechetical ministry, senior choir, handmaids of the Lord, din kaparokya po king Barangay Balas at Barangay Lagundi, din kikatapong lay sponsors, the Brother Antonio and Sister Rosario Mercado, Brother Tarkin and Sister Remedios Basa, Sister Celerina Elegado, Sister Gloria Torres, Sister Erlinda Macanas, Sister Rainy Joyce Bino, Sister Puring Rivera, Sister Marian Torres, Brother Bonifacio and Sister Jennifer Dison, Sister Beth Lissing, Brother Jimmy and Sister Emily Navarro, Sister Angelina Liklikan, Brother Larry and Sister Evangeline Mendoza, Brother Joel and Sister Dalia Valencia, Brother Freddy and Sister Lilian Reyes. Kapasalamatan da naman di Mr. Jojo and Mrs. Joyce Manalo,
Jose Pepe Hison, Chris and Rono Gomez and family, Horne Printing Company, Matador Liquor Store, Dietz and Ita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Irene Lissing and family, Astrid Olivia Nota David, Janet Manalang, Remedios Velasco and family, Mr. Olan and Mrs. Marilyn Peña and family, Mrs. Corazon Bautista and family, Mercedes Nukup and family, Mark Anthony Lissing, Board Pastor Engineer Carl Jonas Manoloto, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Noel and Nenita Domingo and family, Carissa Domingo, Francis Leo Domingo, JC Cortez, Juan Cortez, Carmela Domingo, Camille Domingo, Carla Sagon, Emerito Junior Sagum, Terdy Sagum, Kidlat Sagum. Kapasalamatan da naman di magmasusi king aldoning karelang kebaitan, di Sister Puring Rivera, Louis Bukad, Liza May Bukad, Luis Violet Hison. Special intention, Midel Malonzo, Rita Dirit, Janalyn Urbano Kakbay, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Rosemary Cordero, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, Engineer Jesus Monsalan, Maribel Bukad, at Nerissa Trinidad. Good health, Arlene De Leon at Pelino Muno David. Para king malalagawang kapaldanan dari, Carlos Corpus, Ramon Villegas Sr., Merlin John Segovia, Danilo Gonzales, Rosalie Gabriel, Joel Parungaw Sr., Reynaldo Ventura, Rosemary Cordero, Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bia Isabel Malyari, Maribel Manalo, Josepina Macabali, Lisa Manalo Manalang, Mark Antonio, Rosal Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Jenica Pabustan, Leonor Salazar, Charito Obsequio, Alaysa Reintulio, Janet Lacap, Virginia Sumawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwadari Anumario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Giancarlo, Rafael Luis, Corazon, Emerito, Benvenido, Joseph Ryan, Elisa, Abel, Francis, Karen, Carlos, Agapito, Estrelita, Monsignor Constancio, Joel, death anniversary, Fernando, Danilo, Priscilla, Juan Senior, Gloria, Hasmin, Mauro, Edelberto, Rodrigo, Catalina, Norma, Severino, Ricardo, Dante, Ken, Baby Monica, Candida, Roberto, Daniel, Leo, Rosita, Francisco, Oscar, Orlando, at ding maldang kaladwa, King Purgatorio. Ingkiyakatampong kapag masusyan, panimunane pong Reverendo Padre Mark Christopher De Leon. At
Anting metong abalayan ng Diyos, makatipon tamo kilagyo ng iba at ng anak ng Espiritu Santo, ikinumantabi kay kayo. Pakamalan kong kapatad, kaniting kildawan ng kikataang pamagnobena, pagmasusyan tayo yung kapiesta ng Santa Catalina ng Siena. Panalangin at dawan tamo king Diyos sana, ing kapibabatan amigdalang kabanalan king kayang biye, yamo naman ing kapibabatan akikatamo nabangnan, kabang susulong tamo king biye, kabiyasan at grasya ketikiyato, at kambening panalangin at merito ng Santa Monica, sana miras at maramdam ing yaklis daring kikatang puso arapan ng Diyos. Mitipon ng timong pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipaniga po tamo yung kapatawaran ng iba tamo at subanwa, ulimip mo yaking kamo ampon ganaka. Ginuwi kayong kapayapan mi ginu pakalulo. Kristo iking Paskwa mi, Kristo pakalulo. Ginu iking biyemi ikaming makasalanan, ginu pakalulo. Ing Diyos sa lubos may paya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katamuan sana king biye alananga. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, Santa Catalina pelablaban meng emonano, king dibinong lugod mo, king pamigunam na king pamaylasan ng Gino, at king kasuywan na king banala kapulungan mo, alang-alang king pamamilatana, ipagkalob mo king banal na balayan mo, amakyagom kareting banal misteryo ng Kristo, imitutulang alang kapupusan potang lubos mi pakilala, ing ligayat kamalan ng ginumimuring Heso Kristo ng anak mo. Diyos sa mabibiyem po magari kambe mo, king kametungan ng banal na Espiritu, manggaman king alang angga. Pamamas sang ibot, king libro ning dapat
daring apostol. Sinulong ing pangakalat ning amano ning Diyos, merakala ring sinalpan tayo, ayari do ri Bernabe, ilang Saulo, ing karelang misyon at migbalik lo Jerusalem, tikire Iwan Marcos. King Iglesia, karin Antioquia, ating mapilan a propeta at talaturo, ilaring makatuki, i Bernabe, i Simeon Ameyawos Negro, i Lucio at tao si Rene, i Manahen akayabe ng Meragul ning Gobernador Herodes at i Saulo. Kanitang misan, kabang midadawon lang kasuywan king Ginoo, at dirikil king pamag-ayuno, ngana ning Espiritu Santo karela. Italagayo la ri Bernabe at i Saulo, para king obrang itutok ko karela. Mig-ayuno lat menalangin, kaybot timpakanan do buntok karinggamat do, at sakarano tinubod. Uli na nito, i Bernabe at i Saulo, bitbit do ing tubod ning Espiritu Santo, dinulong la Seleucia, at ibat ka rin miglayagla papunta king isla ning Sipre. Kasadsad da sa lamina, penaral da ing amano ning Diyos, karing sinagoga rading Hudyo. Ing amano ning Ginoo, O Diyos, ikasana ing puryan ding sablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana king lupa mong malam, ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan, at ing pagkalub mong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulalo at dalit masaya. Uling alang pa mga biran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang puryan, ika sana ing puryan ning meto sikluban, pepanwanan nakatangan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, nuka rin man. I Kristo sinublineng mebye at gagawan ng bayo ring sablang bage-bage. Pepakit yang lunos king mabilog a ketawan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Inginuman tabeya ke kayo. Pamamasa ki maya pabalita agpangkang San Juan. Sinabi ng matimid Jesus, ing maniwala kanako, eya mo kanako, nune pati kanitang mitubod kanako. At ing manakit kanako, kakit niya naman itang mitubod kanako. Di natangko ketiki yato, antimong sulu, banding sablang maniwala kanako, eno manatili king dalumdum. Nung atin makiramdam ka rin amano ko at eno tutuparan, kayatulan. Uling eko dinatang banatulan king yato, nuneban iligtas ke. Ating matul king ninumang misakwil ka na ako, at etanggap ka rin amano ko. Ing amanong sinabi ko, yung matul kaya king taulingaldo. Uling eko migsalita king sarili kong kayupayan, nune ingib pang mitubod ka na ako, yung minutos nung nanong sabyan ko at ipabalo kaya kayo. At balo ko, kinging kayang utos babye-bye alang angga. Inya yung inutos ng sabyan ko, ning iba, yung sasabyan ko. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kilagyan ng iba at ng anak ni Espiritu Santo, magrasyang bengi po kaya kayungan. Metong po ka rin eko akalingon kwento, lalo na kimbieta la asawa, agad ng sabyan, among nungkutnan mo kami at milabas si Marakal abanwan ng kaya kaming pamiyabe, antimong miyasawa. O bakit ang gangin miyabe kami pa at may kalugod. After 25, 30, 40, 50 years, metong mo yung pakibat, kababatan. Kawari mapibabata, aldo, kapaman mani mo, yan ang akakit mo, kagising mo. Kawari mapibabata, agyang ko masalese, pero itambengin bayo ko matudtud, kailangan yung misabi. Ban kanita, yung problema daragul. Kawari mapibabata, potang ingkang teksto ng pamilya dakalingas-ngas, dakal kailangan, samasan, punan, gawan, ban ing pamilya misundo, miyabye, impamangailangan. At nandin pong bayo misa, ay makiramdam ko naman po ang testimony. Kabibabatan king kasakitan. Uling ing tao mapibabata king kasakitan, may ngariya mong ginto at suking pali na ning krisol. Anong no ka rin ing ginto, kung todo tatanad me king api, lilto ing kayang kinang. Karinya lulto itang ginto na formable at agawami itang burimong ugis, burimong jewelry, ketang ditak agintong atin ka. At pahuwi na niya, ing maging bunga masampat. Pagkakan kong balen ng Diyos, unang pamamasa iba't king libro daring dapat daring apostol. O yan mo naman yung kwento, daring minunang talasal pantaya. O yan mo naman yung kwento, daring alagad ni ginuta mo Yesu Kristo. Mapibabat aking kasakitan, uling agyang masakit maging patutu, masakit manaral, tungkol kay Ginong Jesus, nanong gagawan da? Pagsumikapan da pa rin. Pagsumikapan da maging tapat, agyang king oras ning kaligaligan. Mapibabatala,
agyang nanumang problema in karelang arapan. Bakit? Uling ing Diyos, babiyayang kasawpan. Ing Diyos, babiyayang kamasalan. At pauli ni kapibabatan, karin pabagya-bagya, akit mo, nung makanano ing Diyos, manigobray at mamantabe, kaya kang magkakasakit, kimbiye. Kimumunang pamamasa dimdamtamo, agyan ng apostol, magkasakit la. Uling atinong gagawa, uling dara kala kabilangan. At nanong pamipatilip abinyanan ng Ginoong Jesus, eko pa'y lingas-ngas. Itubudyo rening adwa, ibarnabas ang po'y Saul. At nanggewa daring alagad, may nalangin la, mig ayuno la, at kay bat, timpakanando gamat deting adwa, ban maging talapanaral mo namang kayabera. At kimebas ang Ebanghelyo, o yan yung patutwanan, daring gewa daring alagad. Tinubod no ng Diyos, dating alagad, ban manaral. Inya yung panaral da, alwa mo ita sarili dang kaburyan at pamisip. Yung panaral da, yung Ginong Jesus, akarelang sa salpantayanan. Yung Ginong Jesus, akarelang kayan tabi, mapibabata kinanumang pagsubok na ning biye. At kaniting kialdawan, pag masusyan tayo, ingkapiestan ng Santa Catalina ng Siena. Santa Catalina ng Siena, metong yung Santa, King Orden Dominicano. At nini Santa Catalina ng Siena, metong yamong simpleng kababayinan. A simple mother. Uling eneman madre, third order member yamo. Pero, mapibabataya kinanumang pagsubok kasakitan na kayang arapan. Mapibabataya kayang pagbuno. Ban mi palapikin Diyos, agyang dakal sumbagal. Agyang dakal na demonyos na kokontra kayo. At maniwala ko po, paulining kayang kapibabatan kimbiya pamanalangin at pamagayuno. Presensya na pamong Santa Catalina ng Siena, na numang dewakan, na numang karokan, ni numang demonyos, lalawot la potang atsuya. Inyaking exorcism, metong niya po kareng ausan dareng exorcist, apari, Santa Catalina ni Siena. Bakit? Ingkayang kabibabatan, bantukyan, ingkaburyan ng Diyos, may mungang kabanalan. Kadwa, kapag militan na mo naman ng kayang kapibabatan, ban pakisabihan ng Santo Papa, na tsuking exile, at tsuking Avignon, ayun ka rin dinina ng kausukan, magbalik ka Roma. Imagine, a lay woman telling the Pope to go back to Rome. E yung mapibabata, na anong pibatan na ka rin, pisasabiyang maragul. Mekad sabihan ni Numoy, ka baka sabihan mo kay Santo Papa, balik ka Roma. Ni Numoy, ka ban sabihan yan. O ning bunga ning kayang pamangadi, kinyagyag ning Espiritu Santo. May naligyaw. Naagyamang dakali ligalig, dakali makaintindi kaya, dakal ebi sa maniwala kaya, uling itikin Diyos yung menibatan, kewa na. At nanong resulta, kabalik na ni Santo Papa, iba't king pang-exile na king Avignon, ibalik ya Roma, impamisan metong ning Santa Iglesia Katolika Romana, mas meging matatagya. Inya pa kamalan kung balen ng Diyos, o yan yung paganakake katamo. Lalo na kaniting pamigunam, kaniting pamagnobena parangal ka Santa Monica, kaya katamong patulunan. Pasaw tamo ka Santa Monica at Santa Catalina ni Siena, nung makanano mika kapibabatan. Kapibabatan mamarap king kapag subukan ng biye. Kapibabatan anong nukarin etamo titiplad
at mamatras kakainalog. Kapibabatan agya magkakasakit, uling ing Diyos nakatamo pa bren, ditak mo man. At nung balikan tayong kakatamong bi, potam mayaring ke gana-gana, potam mayaring kasakitan na kakatamong inarap. Metong may sabyan tamo, makanano kong miras at misadsad. At potasan ng tala rin kakatamo sarili, makanano kong miras at misadsad. Etamo sana kakalingwan sa sabyan, king sao na ning Diyos. Uling ing taong mapibabata, ing Diyos yang kayang laging lalapitan. King taong mapibabata, ating Diyos kaya makipakibatan. At magbalik tamo kita sabihan ko nandin. Inya minsan po kaka-ordain kong pari. 6 months ko pa mong pari. At mag-celebrate ko pong kasal. Itang kasal, 60 years. Sabi ko niya, manaral ko, Tang, ma, hala ko pong balong sabihan. Kasi, impisa sabihan tamo, 60 years na ning biyeyo. Yako anting pari, 6 months ko pa. At kay ba't, itang ikuha kalingwan sinabi ng tatang, among, ketang 60 years ay ta, lagi kong pagpasalamat, imisis, pibatahan ako. Navikitatang, man itsurang bibiro. At may kibat siya'y ma, among ketang 60 years sa ita, naman ganaganang aldo masaya. Ating aldo may papataya kami mo naman. Ating aldo na ikeburi nga kakit, nga nama. Sabi, kinarag kuwa tayo. Pero, nga no, nung yaning panahon na ini, dinan na ako ning apong ginong chance. May balik ko 60 years ago. At kutnan na ako nung pakasalan ke ing tao ngayon ni. Sabi ko, Lord, sana sabihan na wa. Karug-karug na ako, may kamalikwata kitang. Meto mo yung pakibat. At wa pa rin. Uling agyang masaya, agyang masaya, agyang ating tampo, itatang mo, pibatan ng ganita. Uling, oy tayong tunay lugod. Ing tunay lugod, alakit ang mga santing mo kabud. Ing tunay lugod, masubok, potang alane ketang ideal, mayakit ne ketang katutuan. At minuli ko po king kumbento, pasalamat kong alang sawa king Diyos. Kasi, metong pala ka rin makapanyadsad kaya katamo. Kapibabatan mo naman. Ano no ka rin ng Diyos? Yan mo munang dili mapibabatan mo naman kaya katamo. At kimpamisundo na niting banal na Eucharistia, o yaning ikulit tamong grasya kaya katamong kailangan. Kaya, kapamilatan ni panalangin at merito ng Santa Monica at Santa Catalina ni Siena. Lord, pakalulu at kapibabatan, ipagkalub mo sa kaya kami. Kilagin ng iba at ng anak ni Espiritu Santo, Eko di natang banatulan ng yato, nuneban iligtas ke nga ng sinabing Kristo. Ulinita marapta kaya para karing kaya katang pamangailangan. Nga tamong manalangin, Jesus, sala ng yato, pakiramdaman mo kami.
Para ka ring misyonero, Ilasano, kalupan ng San Pablo, lumaban lo king mayap alabanan ang gaking kapupusan, at papanatilyandat palaganapan ing kasalpantayanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang bansang Kristyano, das nanosa ning sulunang Kristo, at pasalanno king dalon, painturo king kaligtasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing daralan kasakitan, pauli ning karelang kasalpantayanan, manakit lasanang sikanan kang Kristo at sasabing, ligaligan da kayo, dapat ako pigtagumpen ke ing yato. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan, parati ta sanang manatiling tapat karing amano ning Ginoo, at kapamilatanan niti, abalu ing tula, aalang nino mang makalako kaya katam. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarili tang kapagnasan. Oy pamingat banwa, balo milaring amano mong sinabi na kaya kami ning kaya kang anak, ipagkalumong ato paran milamit mong katapatan, at mi biya kay Aldoldo kilubda, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi.
Manalangin kay kabatad, manikikatamong daw, matagapi arapan ng Diyos, si palubos mayupaya. O Diyos, save pami, tanggapan may ting ayin, ayayampang mi keko, kaniting kapigaganakan ng Santa Catalina ng Siena, mabiyasa kami sa ng tuki karing banal ng kausukan, baming pangayin tuliran mo niya malablab kapasalamatan keka, Diyos sa panibatan ni sablang katutuan, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe ya kayo, itasyo rin pusoyo. Pasalamatan tayong ginawa, Diyos, tamo. Tunepin karabat dapat apon matulid, sukat apon makakabos, impuryan apon pasalamatan da kakapilan man apon no karin man, o Ginoo banalay pa, Diyos, sa malugod apon maganaka. Ing anak mo yakabud, ing talaturumi, ing amano mo yung sulu karing daklat mi, ing krus na yakabuding kabyasnan mi. King tangkaning lugod mo inasdagan me, isanta Catalina ng Siena at karing turuna. Pamatulan me ing banala kapulungan sakdal legwan king kabyasnan mo. Pauli niting wagaan ing kayapan mo, kasan metong ding anghel ang ponding banal, king metong mong siwala kakantamya ing dalit ni kapurian keka at ngamingan magkanta. Ikapin ing banal o iba, iking sibo ni sablang kabanalan, ulinita panigapumi. Itugtugme ng espiritu mo, anti mo intitipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ni Ginoong Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitabengin mi pagtaksilan niya, at bay na kusang lobdinaw ng biyen na kipamaylas sa pon kamatayan na. Kinuha na yung tinape, pepasalamata na kat pinuri. Piraso na yung tinapet, dinuwang na karin kayang disipulo nga na. Kuwanan yeti, ikayo nga na't mangan kayo kaniti. Uliti yung katawan ko amidaon para kaya kayo. Makanya mo naman kay Badingapunan kinuha na yung kalis. Pasibayo pe pasalamata na kat pinuri. Dinuwang na iti ka rin disipulo ng ngana. Kuwanan niya iti ikayo nga at minum kayo kaniti. Uniti yung kalis ng daya ko. Yung daya ning bayo ampon alang anggantipan. Ami bubu para kaya kayo't para karin sablang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ng Kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan miyo mapamakalulungib pa. Ing kamatayan na po ning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kahit tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang may sulusulok, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ng banala Espiritu. Ganakan me o ibaing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya king lugod, kambe ng Leon kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, i Pasiano kaya kaming Obispo ay Merito, yamong Dixia kaya kaming Kura Paroko, ding sablang pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa, kimpihong kapanayan ng pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mula di sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kambening Nuana Virgen Maria, induning Diyos, ing Reyna ni Santissimo Rosario, kambe ng San Jose, ing kali ni Sirenisa ng Esposo, kambering Nuana y Apostol, kambe ng Santa Monica, San Agustin, San Juan Bautista, Santa Veronica, Santa Catalina ni Siena, San Vicente Ferrer, at kaya kaming ipay Santo Domingo. Ading sablang banala mi biyebye kalagod-lagod keka, king kekaban ding panawon. Apurya na pon apaligenda ka sana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon kaya kagaw ning banal na Espiritu. Sablang parangalan po ligay kaya ka Diyos, ipalubos mayupaya, manggaman king alang-angga. Ngeni manalangin tamo mit mong kapanaligan at lugod king ipa, karyamanong tiro na kiyakatamo ng Ginoo.
Ikabus mo kami kisablang Marokoy pa, malagad mo yung pagkalubing kapayapaan king panawon mi. Ban king kasawpan ng pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan, at migabius kami lang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabang panayan ng pompag sa diyan mi, impanyatan namin muligayang talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ibaming Ginoong Yesu Kristo, sinabi na kanyang apostol na, "Yung kapayapaan nalakuan ko kaya kayo, yung kapayapaan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, no nelawan mo yung kasapatayanan ni banala kapulungan mo. Layo may pamayapan ang pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman king alang-angga. Ing kapayapaan ng ginuman tabe sa kapilaman kaya kayo. Kapatid ang pang tayo, kimetong at metong ing kapayapan ng ginong sinubling mebie. Nyo'y kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, duwan na rin may yaos kaya puna ng kordero.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, itisa ng banal na pamangan na kay bat mi pamong tinggap, ang maging pagkabiyan na ng mga Santa Catalina ng Siena, kay malambat na panahon, ipagkaloob na sa kaya kami, ing biye alang kayangganan, king kapamilatan na mo rin Kristo ang ginumi. Siglod tampo. Panalangin ka, Santa Monica. Ipanalangin mo kami maligayang indo at patulunan ng Kekembalen, Santa Monica. Manalangin tamo. O Diyos, yung pakalulu, talapamatula ka rin malungkot, tigkilanda ka rin luwa ng Santa Monica, bani converti meng kayang anak San Agustin, king gasal pantayanan kang Kristo, kapamilatan din kayang panalangin, sa upan mo kayang gumulod ka rin kayang kasalanan, at makatuklas king malugod mong pamamatawad. Itiyadoan mi king kapamilatan ng ginumi sa Kristo ang anak mo, mabibiye at magari kang bemo king kametungan ng banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang-angga.
luklok tamo po sa guli. Pasibayo po, maya pa bengi po, kaya katamungan. At kambe na po ning kaya katamong Kura Paroko, Reverendo Padre Rafael Zedek Paras. At kayabe da po ring bibilog king Parish Pastoral Council, Kempong Parish Finance Council, apani mo nanda po ri Kuya Chris at Ate Rona Gomez. At kambe na mo naman po ning kakatamong Fiesta Committee 2026, apani mo nanda po ring Ladies of Charity and Music Ministry. Pasalamatan tala po ring kakatamong mass offerers at lay sponsors kaniti pong kabengyan. Then kakatamo pong lay sponsors, Brother Antonio and Sister Rosario Mercado, Brother Tarquin and Sister Remedios Basa, Sister Celerina Elegado, Sister Gloria Torres, Sister Erlinda Macanas, Sister Rainy Joyce Vino, Sister Puring Rivera, Sister Marian Torres, Brother Bonifacio and Sister Jennifer Dizon, Sister Beth Lising, Brother Jimmy and Sister Emily Navarro, Sister Angelina Liklikan, Brother Larry and Sister Evangeline Mendoza, Brother Joel and Sister Dalia Valencia, Brother Freddy and Sister Lilian Reyes. At kareng kakatamo pong mass offerers, dem pong officers and members, daring catechists, dem pong kakatamong officers and members, the puring senior choir, officers and members, the puring handmaids of the Lord, dem pong kakatamong kaparokya, kambeda puring Chapel Pastoral Council, King Barangay Balas, at ang timurin po, King Barangay Lagundi. Palakpakan tala po, din kay katamong mas offerers and lay sponsors, dakal pong salamat kay kayo. At migit po king sabla, kay kayo pong kaparokya, na Aldo po at Chopuketi, Makiyagom, king kay katamong kapagmasosyan, King Banalano Misa, Novenario, parangal king kay katamong patulunan. At makanyan mo naman po, pasalamatan tala po rin kay katamong mag-serve, kaniti pong Santa Misa, rin kay katamo pong EMHC, rin kay katamo pong altar servers, rin kay katamo pong lectors, ding senior choir po, at antimurin po rin media ministers, at kaya betamo po, rin kay katamo naman pong logistics committee. Dakal pong salamat, pati po kareng church greeters and collectors, dakal pong salamat king kaya kayo pong pamagsilbi kaniti pong misa. At syempre po, pasalamatan tayo po ing akayabe tamo kaniti pong kalimang aldo, ning kaya katamong novenario, misa parangal, king kaya katamong patulunan, ing kaya katamo pong migmisa, akayabe ne pong Father Dixie, may giya pong seminarista na, kanya pong maka-assign niya King Santa Lucia, King Syudad ning San Fernando. Metong iya po karing seminarista ng Father Dixie, na may yari pong pari, kanyang maka-assign niya po yung Father Dixie, King pong Santa Lucia Parish. At kasalukuyan po, maka-assign niya po bilang Kura Paroko, King Presentation of the Lord Parish, iba't niya pa po King Batasan, Makabebe. Pasalamatan tayo po ngeni, among iba't po kareng parokyanos ng Apong Monica, Reverendo Padre Mark Christopher M. De Leon. Pasibayo po, palakpakan tayo po yung among. Salamat po, iba't po kareng parokyanos na pong Apong Munik. At bukas po, din kay katamo pong magdawon, king kay katamo pong misa, apin po rin kay katamong kaparokya, kaya beda po rin Chapel Pastoral Council, King Barrio ning San Pablo, Pariansur, Lector Ministry, Migrants Ministry, and Prex Choir. Ing kay katamo pong misa bukas, novenario po, 5:30 p.m., alas 6 ning bengi, ing banal a misa, at kaya rin na po niti, ing kay katamo pong misa, pagmasosyane po, abaya nakatamo pong Reverendo Padre Mark G. Manabat. At keni po king kay katamong parokya, paganakamo po kempong daratang May 1, gampanan tayo po ing kay katamong raffle draw,
and bingo draw keti po king kekatamong parokya, ing kekatamo pong fundraising, keni pong kekatamong kapagsadyan king kafiestan, etamo po kakalingwan, deta pong epa po may malik raffle tickets na seliyo po, pakibalik yo po ring staff, at syempre po, uli pong fundraising ya, reta pong epa po memye karelang darake, grasya, malyari tamo pong mag-visit, king kekatamo pong parish office. At kareta pong epa po may kapaglimos ticket, may kasalipong tickets and bingo cards, may atong yamo po ita, makiabe tamo po, saup tamo po karing programa ning kekatang parokya. At kadwa po, continuous siya po ing kekatamo pong pre-order, kini pong imahin ng Santa Monica, dakal na po mag-pre-orders, etamo po paitawli, uling first batch po, lumuwal na la po king May 4. Deta pong munang mag-order, at inla pong kayabe prayer with the blessing of the family and the prayer of Saint Monica na may pamye po king May 4, na malyari yo pong pa-frame at ilagay yo po karingke kayong bale, kayantabi na po nining imahin. At ini pong imahin, lilimusan tayo po, uling metong po karing programa tamo, aliwa mo po yung debosyon. Mekad ita po yung metong peka maulaga, yung debosyon kang apong munik, idala tayo po karing pamilya tamo. Kadwa po, ita pong kekatamong service program, parish educational assistance. Ing limus mong imahin, pag-aral yang anak, apakakalulu, ketiking kekatamong parokya. Sana po ini pong ditak akayawsan, makirakita mo po anting metong a komunidad. At ngeni po, kalupa na po ning gagawan tamo, pang-anam ne po kanya nini, ing kekatamo pong raffle draw, para po karing early devotees na pong apong Monica. Ausan ke po ngeni, ing kekatamong kura paroko, Father Dixie, kambe po Father Christopher De Leon. At din kekatamo pong logistics committee, para po king pamamagot. Paganakamo po, karempong early devotees, karempong maranon daratang, magpa-register tamo mo po kay taking harap, bayo po yung misa, libriya po ini. Ne po, regalo ne po ning parokya. Sabihan niya mo po yung lagpuyo, king kekatamo pong logistics committee. Ne po, at kayabe kayo po kanita, king aldo tamo pong raffle, ang gana po king fiesta. Ing mumuna tamo pong digit, first digit, 0. 0 ya po. Puri na pong sabihan, 99 pababa. Second digit, 3. Ending third digit tamo po, 5. Number 35. Ibat po King Santa Cruz Parian, Brother Juvencio Quiambao. Brother Juvencio Quiambao. Ini po, Kenya po, Menibat Santa Cruz Parian. Mayo pa oras po. Den pong manyambut, ing awarding da po kanya pong May 4, kayabe na po ning kekatamong Archbishop, i-bless na la po at karentala po ibie sabi-sabi po karela. Na po. So talakad tamo po ngeni para po king tauling bendisyon. Bayo po yung tauling bendisyon, pasasalamat mo naman po kang among Dixie. Kami pong anak ng Sese, seminarista Meging Pari, na kaya po kakalingwan. Inya pong magigisan ko kapibabata no may yaos ko pawali. Yung tubod ni nga pong ginunaos na ako po pasibayo. Kanyang inipasalamat ko po king Diyos.
kasangkapan niya naman, kikakong bukasyon, at may kapagbalik ko pong pasibayo. Niya tutupoy itang amanuan ko kaya kainan din, mapibabata agyang magkakasakit, ing Diyos na nakatamo lakwan. Ing ginuman tabay kaya kayo, at bendisyon na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ing Ipa at ing Anak, at ing Espiritu Santo. Imisa mi daw niyo may kayo king kapayapan. King Diyos, Alleluia, Alleluia. Kareta pong mag-venerate king relic, malyari tamo pong magpila, kaya ni po king libutan.